از لسریک بدنگ اولالم وک کلنگ بریندار جرفان مابم جکرا وان هستی خون حال بکن و درد بی خریبیه از کال کرن نه تنه سال ما هفته و روشی دم دهرک مینا چم و کانی همان در باز دبه بیت و بزانی کلو درد خریبیه از کرم بی حالی کلو درد خریبیه از کرم بی حالی. ایوارا و سر خریبن تماشاوان هیجان از مسعود بروکی پیشکشوان برنامه دیوان رمان و هلبستان پیشبری و تماشاوان عزیزم به خلاقه ایرو دا دیسان از درقا هلبستوان نویسکار نمر عگیت شمسی بکن و برلگور درفت بکاربن هلبست نمر پیشکشی و تماشاوان عزیز بکن و هر وسان چه پیامی و هبن گارن لسر مال پراما بربان تیوی بنویسن اما که خوش بکن لی برا پیامی و حتی جواتی بکرتی و کم برنامه ما یک کات جمیره کم درفت بدن میوانی خودم بکاربن هلبست خون و تماشاوان عزیز بخونن و هر وسا جبیر نکن جی ببن آبونه بربان تیوی کم بکاربن زیده خدمتا و تماشاوان عزیز دابن آنها جی دو میوان من رزدار دو هلبستوان قطر بلند میوان برنامه منم و داخلش حوالی رژی دکن که بکارن هر دو میوان رزدار داخل سر اکرانا بربانک تیوی یکی محمد ایوار باش ایوار باش ماموسته چاوانه سپاس تو چاوانه باشی باشم سپاس دکم ایویا باشی و دکم خیر هاتی برنامه من خیر لوه به مالا و آوا و سلاف تماشاوان آرجی کرم که خوب بدن ناسین بو تماشاوان من ناویم محمد سعید آرزو از جا آمده مل ناوچاوی چنار به کردی خانا آخبار بیناسین از لور دجیم از لگوندکی نیزیوی جدایک بوم و دبستان نا سرطایی مل گوند خوند ناوین جی مل ناوچه چناره خوند و دور ام جوالات هبتی درکتن جبو زانینگه هم چون باجاره او جی باجاره کرد لی ترکی تی زانین مخابن سی واسه زانینگه خوند دور لآن قریم زانینگه ها بلند کتاب کر و ام کت ناف کار و بار بوی هاوی و جیان دوم آنها جیت دبستانه کی تایبت ماموسفتی دکم باشیم سپاس کنم و دوباره خیر هاتن برنامه من و ام ویدارن برنامه که یک کات جمعه ام بکارن به باش سرکفت برنامه خون در باس بکن و وقت دست بکی داشتی مگو برنامه ما سر رمان و هلبستانه اگر هلبسته و آمدنه هلبسته که تماشاوان مرا کرم که بخونم کارن هلبستان ناوی خدایی و برهمه بانگا بیدنگی امیش تماشاوان آر بخوینن بانگا بیدنگی ای جواکا منا قدیم ای گلی خودی دیروگ و برومت هون راوستن ایشن و پرن اس پتکک چن روکی مهینا بسکنن ازی بمرم هون بیدنگ بمینن بلا جندک من تر جوا حمیان رب به مرتال تو دنگ نکه ازی کوران باوی جم دجمن به تمن خوی نه 10 سالی گر کوچیای نازات به پارا من و هم بیزا خوش من ربکه ازی تی بکوشم
bi şev û bi roj, sal û 12 meh bihar û havîna, payîz û zivistanê jî bê navber. Li çol û li çepela, li deşt û li newala, li ser teht û zinara, û tu dîsa deng neke. Ya ez ê bême kuştin bi top û bi guleyên dijmin, li kuçan jî û li şaneşînê û di şîvaka mala xwe de. Carna jî bi balafira li ber çavên hemû cîhanê, û yan jî ez ê bême dîlgirtin û şikенcekirin, li dadgehek mafê dijmin bi tenê diparêze bême darizandin. Di demekî kurt de lê ji temenê xwe bêtir bême cezakirin. Hiş be, bêdeng be, ez ê di nava çar dîwaran jî mafê we biparêzim, dîsa bi salên ji emrê we dirêjtir. Hûn deng nekin. Ez ê laşê xwe bidim ber gerevên birçîbûnê û dîsa ji bona we xelas bikim, têkevim rojiya mirinê. Hûn hiş bibin û bêdeng bimînin, bila dayîkên me bi tenê bimînin li kuçan, hûn tenê li laçikê wan ê spî û di binê lingê dijmin de nebinerin. Bêdeng bin, hiş bin, deng nekin, li benda mirina min û li benda mirina xwe bimînin. Her bijî destê te savin Keke Mihemed. Rastî hemam yani her helbestekî helbestvanê me ku dinîsin derdê millet jiyana ku milletê me tê de dijîn nav helbestê xwe de dihûnin gelek spas dikim. Ez dixwazim berî ku em biçine ser pirsadan îro dehê meha dehaye ew hetlama li Enqerê ewmî em şermezar dikin rastî milletê me her ha vî halî de vî zordariyê de dijîn û em hêvîdarin rojê gert rojê xweş pêşerojê de bo milletê me çêbibe em jî wek hemû milletê dunyayê bikêjine net û meremê xwe. Spas dikim Keke Mihemed. Ez rastî min xwast hinekî tu behsa qala berhemê xwe bikî. Çi roman ve çi helbest ve kerem bikin guhdariya te dikim. Ez jî spasiya we û spasiya temaşevana dikim. Weka we jî got, ez jî vê roja anê konkujiya li Enqerê qewimî ez şermezar dikim û şehîdên wê roja bi rêzdarî bibîrtînim. Mamoste mixabin weke gelek helbestvanê êk li Bakur dijînin bivên ewil berhemê min jî duha bi zimanê Tirkî çap bûn. A ewil helbest bû navê wê Carek tin û a dû wê Lêkolîn ser Pirjiniyê Lêkolînê wek Lêkolînێk li Herêma Çinarê jî wek hatî vegotin ser sedemê Pirjiniyê û di dû re me rêya rast em bivên me dî ji xwe berê jî me em ji Kurd û Kurdewariyê ji kurmancî qut nebûn ema em me rêya rastî em bivên ma helbesta banga bêdengiyê çap bû û di dûr salek ket navberê zû de ev fikrek di hişê min de bû heta kamil bû di 2019 di salvegera Robozik weka Roboskî tê nasîn gundekî Şirnaxeyê bi balafira mixabin nişteciyê wir hatin bombebarkirin û 34 heva jiyana xwe ji dest da. Piştî bûyerê em bên 7 sal piştî bûyerê me ev berhema derxist ev wek di ser navê bîra helbestê li ser wê bûyerê hatibin nivîsandin ji nivîskarên hêja kom kir û jî jiyana wan jî kurte jiyana wan jî di pirtûkê de yê. Li dû wê dîsa bû sala 2020 em bivên li dû wê di salvegera Helepçe bîra helbestê ya duyem me çap kir. Taybetmendiyê vê ya bi sê zimana hat nivîsîn bi zaravayê em ên kurmancî û kirmanckî û soranî ji ber ku em ên Helepçe
باژار کوردستان یەک پارچەی بێگومان ئەما بەرک سینۆر هاتنە دانین ئەم بدن ناسین باژار باشوور ئەم بنویسکارەی ورژین کەتن تێکیلیە ماڵاوان ئاوا وان jî berhemê xwe şand û me bi soranî çap kir. A sêyem jî Şingal dîsa salvegera wê me çap kir. Bûyera Şengalê êşekî ew jî wek van êşemeyê di ew ê zor bê cebirandin êşekî giran e hîna jî tê jîn mixabin. Li ser wê jî dîsa helbestvanê li her çar perçê Kurdistanê û li Awropa û ji Qafqasya jî tevlî bûn hebûn. Bi vî hawî me ev pirtûka jî çap kir û karûbarê me yê ser helbestê didome nêzîka 3 sala biha wek çalak koma helbestê ya Amedê me di nav hevala me cî girt û me ji helbestvanê klasîk jiyana wan û helbestê wan nirxand. Dûr em hatin ê modern ger helbestvan dijiya û nêzî me bû me wî jî dikir mêvan behsa jiyana xwe û çîroka xwe pênûsê û helbestê dikir û bi vî hawî ji ber pandemiyê hevkî ew kara rawestiya yani rawestanjin jî bi rastî pir ranewestiya hevkî rêkî tê girtin rênî dive dibin. Li sedema pandemiyê li ser em ên Zoomê YouTubeê bername hatin çêkirin bi vî hawî em ên deverê gelek dûr jî êdî karîbin xwe bigiyandana ew bernama û bi vî hawî aneka car carna dîs em li hev kom dibin car carna li ser YouTubeê an Zoomê bername tên çêkirin karê me bi vî hawî didomin mamoste. Spas dikim serkeftinê ji te re dixwazin û wan berhemê we jî pîroz dikim. Bi rastî rast e her berhemekî de behsa trajediya devereke welatê me hatiye nivîsandin û bi rastî min dixwast hinekî zêde ser ew pirtûka xwe li ser Şingalê hatiye nivîsandin bi kurtasî dikarî hinekî nava rokayê temaşevanê me re bêjî. Mamoste Şingal weka me got birînavê hîna jî pir tezeyê û ew ê zor bê cebirandin hîna jî êrîş li ser tên kirin mixabin êşekî pir giran e ji bo me hemû Kurda yani xwedî derneketina li Şengarê şermek e ji bo me her Kurdî. Lazim e em vî tişta zanîbin em Kurdê me yê em ên herî resenin û herî ê çanda xwe diparêzin Yêzîdîn û ciyê wan herî em bên pir lê dijîn û êk ji wir bûne teqez li her heremê dijîn lê mixabin di nava salan de em bên sed sala gelek ferman li serê wan hatî çêkirin. Hin ji vêya Şingal a 2014 hat serê gelê me dibên fermana heftê û sêya an heftê û çara ema hinek jî dibên a sedî derbas kiriye hinek neketine dîrokê. Îja weka me got êrîş hîne jî lê tê kirin gelek jiya hatin sürgûnkirin em bên ciyê li herema me em lê dijîn jî hebûn. Gund ana Valayê mixabin gundê Dawudiyê dibû ku we bihîst dibe êk ne bihîst dibe li Awropa gelekê ê ji gundê Dawudiyê bi xwe çûne hene û em bên li gundê Bişêriyê hîna jî hene lê kêm bûn hejmara wan em bên li Silopî li Şirnaq li gelek ciyê gundê wan hene lê em ên ciyê en herî dawî mabûn li Şingalê ji sedî sedê wan ez bawerim gelê êzîdî bûn û çavê dijmin bar nebû planê qirêj herkê pêş diderin planê qirêj didome li ser wan 2017 ew gundê Sîba Şex û Til Ezêr ez bawerim ser 268 kesî jiyana xwe ji dest da
و دمان بین داعش دبین ایشید او درکت او جی پلان قریشن او جهوا نهاتن به هاوکی هات چیکرن و بریوان دانور و وک دنیا همو جیهان لوان میزه کر یعنی موسول باجارک هری مزن بری رادستی دستیوان هات کرن و دور سکنین لبنده مان کی بریوان دان شنگال و حراستك پر مزن مخابن قومي جا ما وك مجود دسبيكا كامل بونان بين فان برهما متخص از تشتي يعني هاتي سري كردا بيگومان شاهي مجيهن اما مخابن ايشي ما بيترن جبو نهين جبير كرن آليه كي سينما گريما سينما سر دكشينن آن شانویا چه دکن آن رومان تین نویسین هلبست تین نویسین افجی ری و ریبازک ده مخواست از هلبست بانه جودا جودا لسر وی ایشه چه فکری بن از بینم برهف هاو نه لسر شنگالتنی لسر همو ایشه ما یا گلک بیاجی دی پرسید بی چما پرتوگراشن مخابن یعنی ایشه نکارم تشکی رنگین لی بکم اما ایشه ما ام بقادینن ام جید خوازن ایشه ما بقاده تا قصد پیش روژه امین مجاری وک نوروزه او پرتو قاپاقا پرتو که رنگین به امین سر جنه سر زمان وانا جید پیش روژه هنه و بوی هاوی ام دیس بگرن سر برهما شنگاله و پرساور سر شنگال بو د سال 2020 مگو چاپ بو 40 حب نویسکار به 69 هلبستی تبلی بون 16 جوان جنن 23 جوان امن میر 24 جوان میرن و بوی هاوی برهم درکت اوله امجی کیف خوشن راستی سپاس بکم که وان زحمتی جفای وکشان نکو او پرتوکانا ام بجن برهب کرنه او بکرنه دوکم از چاد بجن هنکی او کاخو او بکن از لسر هلبستوان نویسکاری ما یه روان نمر اگیت شمسی تماشاوان ما را بکنم و هلبسته که پیشکش بکن و تماشاوان هجم از اینها درقا هلبستوان نمر و نویسکار کرد اگیت شمسی شاعر کی کرد به ناو دنگ و وک اگیت حسن شمو هاتیه ناس کرن ناویوین لی وک اگیت شمسی ده هات ناس کرن وک هلبستوان دنگ دایم اگیت شمسی ده سال 1933 لزوزان کی چیای الگ ازین لروان هاتیه دنیای ج سال 1955 حتی سال 1959 ده خواندنگه ها کردی یا پیداگوگی لروان فرد بن و جبو آمده کرن ماموسته زمان ادبیات کردی آتبون وکرن پشتی چند سال درسداری لگند نافچه هکتنبریانی او دبه برپرسیار بشک روشنما لعین نافچه جی به ناو کمونیسمی همار جبو کمونیسم که روشنما بزمان ارمنی دهات واشندن در سال 1969 اگیت شمسی فاکولته زمان ادبیات یا زانیگه ها روان خلاص دکه و خواندنا بلند به دست دینه پشترا دیسه او کاری خو حتی دست پیکا سال نوتی دوام دکن جبلی روشنما کردی و ارمنی گلک برهمه وی برهوکا به ناو بهار دا هاتیه چاپ کرن برهمه نمر وک سمدان هیورون اسر بهار سیمیل عاشق بهرتی هنه اگیت شمسی به سال 2000 ساله باردکه دچه باجار ولادیمیر لروسیه و لور هاوینا سال 2002 دچه رحمه خود رحمه خود لیبکه و جیوی بهشتا بنیبن از اینها حلبسته که بخونم و نوی حلبست لو کردم به هزار جلب و خم کریم
هسر او گری دایکت به آخ لجم کریه هی هیویمه ده به جین سیپانه زود ازانم درد و کسرین تا دم کریه از تو پر هاتن راستی هب تو میرخاسی کشتن هبن تو نرب راستن شامه کتا دوی خونه گرد آخر زفن دکن چه قاس خون رید رو شب و گمانم هی مجال جی پر هیا شوره راستی بوی نوی عصیه مرن جیان میره چرا تو چه خمه جوه کرد و کردستان لطایه جوه کرد و کردستان لطایه اول جی هلوست دکن جی هلوست نمر و هیویدارم بدله و تماشاوان عزیز من ساعت خوش مامۆستا ئەمجی سپاس دکم مامۆستای نەمر عەبیدێ شەمسێ ڕێزداری بە بیرتینن زاوراسی من سپاس دکم که محمد اگر هلوسته و بردست هبن کرم کن هلوسته که جی هون تماشاوان مرا پیشکش کن برا هەموو نە هەلبەستێ مبن ji pirtûka şingal helbestvan Sebrî Bûral ew jî dêrka çiyayê mazî dijî jî lê wî dijeyê em ê tiliyên hinekirî ser şingalê hatî nivîsîn em ê bixwînin. Tiliyên hinekirî li kolanên sibehek bedew li çavên te yên şêl dilukimîn. Awirê min şengalê ji şikeftên bêdeng tiliyên hinekirî difirîn. Îro kom dikin tirsê li kefa destê şûrekî leheng. Heftê û sê fermanan tomarkirî dispêrim ramûsanên çiyayekî enî gewr. Birînên şewitî di pêngava sibehek azad de ditefe. Bi kulmên ava laleşî paqij bike şopên bêtaret ji ser rûyên zarokên sorgewes. Bi reşeşkên baranen hesretkûj û bi perikên tawîsê melek li ser birînên şengalê bireşîne. Çima helbestek azirî pepûkên lal dixwînin li şengalê. سپاس دکم بس تصاوب راستی هلبسته که گلکی چادوین به کسر او جی ام بیجن تراک جدیا کتی سر ملت مدن هر پاره کی ولات مدن تراجدیا که وی چادوین زور و زحمت جفا هیم من خواست از بکر مسر هلبسته دا که محمد هلبستا کردی ایرو چا دبینیم؟ Mamoste helbesta Kurdî yanî ez bêm di pêşerojê ew bige gelekî cihekî astekî herî bilind ji ber çi em ên bingeha wê pir tijeyê yanî gelekê me ê klasîk mîrasek dewlemendek pir hêja ji me riştine. Em ê wek Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî, Feqiyê Teyra, Baba Tahîrê Ûriyan û Elî Herîrî û gelekî em navê wan ana nayê bîra me. Li dû wan em bên dîsa nifşekî pir serkeftî weka Cegerxwîn, weka Seydayê Tîrêş, Apê Osman Sebrî û gelekê din dîsa em navê wan em ê teqez ji bîr bikin em çixwaz jî hewl bidin. Yani bi vî hawî wek xelekek zincîrê ji hev qut nebî û bingehek têr û tije dagirtinê dibike em negên wê asta wan wê demat wek Ehmedê Xanî binivîsînin wek wî bihûnin ama ew bingeha her der wê pêla hêzê digire û digê em bên heta vê dema wek Arjen Arî û Fatma Savcî û dehan kesê de û di roja îro em dinerin gelek pirtûkê yanî li gor di nav penê em bên qada nivîskariyê jî berhemê Kurdî bêtir li gor zimanê de bêtir çap dibin. Di van salê vê dawiya ew tê xuya teqez yanî pir nivîsîn em nabên serkeftiye ew ê li
bêjinga dîrokê û bêjinga civakê kevin. Êk li ser bimîn û êk li binî bimîne, ew ê bimînin lê yanî em ê ji sedî pêncê vana jî bigên wê asta ji mer serkeftinek pir mezin e û ez di vî warî de kêfxweşim, ez roniyê tê dibînim. Me xwast te behsa namêr Melay Cizîrî kir û helbestvanên me. Ez vegirme ser pirsa helbesta Kurdî a klasîk. Li gor belgeyên nivîskî em bêjin helbesta klasîk a Kurdî bi Elî Herîrî dest pê dikin. Lê bi hatina Melay Cizîrî û Ehmedê Xanî em bêjin ew xurt dibin. Heya îro jî dewam dikin, em bêjin di nav civata me Kurda de. Pirsa min ew e gelo em wexta behsa helbesta Kurdî a klasîk dikin, şekil û suretê helbestê û wexta mirov lê dinêre, wate derûniya wî, derûnî û ruhê helbestê ne pir giring e an giring e helbesta Kurdî ya klasîk. Yani ruhê wê girîng e, teqez mijara wê peyama dixwaze bide teqez girîng e û didi jî pir serkeftî dide. Dema wê gava û îro mere didi berhev, mi veya bilêv nekir lê mixabin ê serbest pir belav bûne. Ê xwendinayê serbest jî ka ji xwendinê bêtir wek tê ecibandin. Lê ez bawerim barê ê li ser milê helbestvanê klasîk girantir bû. Ew ji me ez karim bivêm ji me serkeftîtir bûn di wê demat bi wî hawa wînan din peyama dixwazin bidin jî bi rehetî dane. Dibik em ana wê dijwariya wê kêmasiya me hebe. Peyama em dixwazin bidin bi hawek klasîk demek em kê min ciwan em nikarin bidin. Me xwe li helbesta serbest qewimandiyê. Dibi bê wê wata jî. Ama dibi bê em ên li nav demê tu çer jî bike guherîn teqez çê dibe. Guherîn berê xwe em bên dayî helbesta serbest û bi vî hawî ana em jî di nav de diherikin û derin. Baş e. Lê wexta ku mirov helbesta klasîk dinêre ya kevin, em bêjin herî zêde wek ya Melay Cizîrî nûmuneke em bînin zêde olî û îrfanî tê de zêdetir e. Warî hinekî li ser vê zelal bikî firaxan. Belê mamoste de a Melayê Cizîrî ji a gişa bêtir e lê êdî jî tiştê olî tê de ne. Ew ji ez bi vê girê didim berê medrese hebûn, pirtûk hew di medresa de bûn. Wek an an bên dibistan û zanîngeh wer pir ne berbelayî bûn. An pirtûk li werê em bên sazî maziyê pirtûka bide xwendin wek pirtûkxane tune bûn. Perwerde jî di em ên di medresa de bû û pirtûk jî di medresa de bûn bêtir. Ji ber wê bêguman ew ê bandora medresa jî lê bibe çunkî di heman demê perwerda olî jî dihat danîn. Bêguman êk du medresê yanî perwerde dîbin û xwendibin bandora olî li wan bûye. Berekar bi vê girê mamoste. Ez hinekî li ser gotina we zêde bikim ji Kekê Mehmet. Ez bala xwe dimê yanî helbestên Kurdî nivîskarê me berê xandevan zêde bûn lê pirtûk kêm bûn. Lê niha bereva jî wî bûye. Pirtûk zêde ne yanî xandevan kêm min. Werî hinek li ser vê jê fikra xwe bo temaşevanê me zelal bikîn. Kerem ke. Mamoste mixabin gotina we rast e berê pirtûk kêm bûn, nivîskar kêm bûn, xwendevan pir bûn nedigiyaşne xebera we gotina we li cî ye. Îro weka we got qadek tu karî bê dawî û bîrek bê binî tu je em ên pirtûk û fikr û nivîs û nivîskar jî hene. Ya gotineke em veya pir bikar tînin divê rez netu rez bû îja terezê lêxist. Terez ez wek telefonê an em karin vên medya civakî tu karî têxdewsa ev terezê bîne. Berê jî em ên kêmanî hebû heta mere berê wan dida cîk ya balê bikişanda dijwarî mere dikişand. Ji ser wê dibên rez netu rez bû îja terez lêxist. Terez jî mixabin
ev telefonana derketine û nifşekî yani me re kar vêr nifşekî pir xeternak jî pir xwenaz yên xwenaz nak û dikevin nav gelek tiştî û tiştê bixwaz bigêje hemû di vê telefona de lê li gorî em ên armancê bi rêk û pêkan ji civakê ya pê xwe nas bike bi wî armanca bi kar nayîne bi çawa wî pê kêfa wî bê nivîsê pir kurd hîdî em ê du rêz sê rêz bijî bawer bike kes naxwîne û tilîka xwe ditikîne derbas dike mixabin bandora medya civakî û ê a telefonê li ser heye lê em neheqiyê nekin ê xwe nas dike û xwe zane û bi vî hawî bi kar tîne bi halî başî û erêniyê bi kar tîne jî hene em mafê wan jî nexwin mamoste. Belê em daxil ji hevalê re jî dikin peyamê temaşevan bîne ser ekrana berbank tê em bixwînin bira temaşevanê me jî ji me nexeydin çavên gawin welatî şev baş gelê Kurd û Kurdistanê şewa we baş û silav û rêz. Silav û rêzê me jî bote kekê me. Kekê Metin Kaya dev û dilê we sax be kekê mamosteyê hêja Delal Mehmed Seîd. Silav û hirmetê me jî kekê Metin ra û her wisa virêz Mehmed Çakmak ve siheta we xweş be dest û dilê we keda we jî sax be mamosteyê hêja kekê Mesûd û mêvanê we helbest wan hêja ra serkeftinê bo wî hemiya weşana we xweş û silav û rêz. Spas silav û hirmetê me jî Spasiya temeşevana dikim. Şikome Leyla Çildergûşê divê her bijî silav û rêz. Silav û rêzê me jî kekê Emîr Bedirxan Cudî êvar baş heval êvar baştir em ji divên êvar baş silav û rêzê me jî we ra Mehmed Yunus divê silav û rêz her bijîn û silav û rêzê me jî ji we ra kekê Mehmed û helbestwana hêja û qedir bilind Hinara Tajdîn xêrhatina we dikim hêjano. Spas û Wezîriyekî Niyaz Mîrzoyev silav û rêzê me jî hemiya ra. Kekê Mehmed helbestwana hêja divê Mamoste Mesûd birûkê bername we serketî bin gelek spas dikim silav û rêzê me jî we ra û helbestwanê me kekê Sedî Wisa divê ez we hemiya silav dikim programa Berbank TV ra serkeftinê dixwazim. Spas dikim silav û rêzê me jî ji we ra. Kekê Mehmed helbestê we berdest amade ne kerim kim helbestekî jî bo temaşevanê me ew bikin bixwînin. Em yeka hûn pêşniyar dikin heye ya ez Evîndarî eger yek evîndarî hebe yek evîndarî biranekî evîndarî ê ez bawerim hewê kêm ez ser welat heye em dîsa ji pirtûka Şingal helbest a min rêwiya rojê jinekî tekoşer dertê rêwîtiyê em ê wê helbesta bixwînin mamoste. Rêwiya rojê porê min bigire hembêza destên xwe bi tilîkên xwe yê lerzok şeh bike hebhebî û bera ser destê xwe yê nazik te. Di nava destên xwe yê qusandî bibe û bîne bi rondikên çavên xwe dayê porê min nerm bike. Ba bide bihûne weka teşiya dayîka xwe. Gulîkê min vê carê pir bişitîne dayê. Nikarim ji te re bibêjim rêka min dûr e, nikarim bibêjim derim şopa hespê dewrêj, nikarim bibêjim berê xwe didim şingala bûye şahê êş û birîna. Lê dikarim ji te re bibêjim min berê xwe daye rojê, dikarim bibêjim derim axa pîroz xwe digihînim laleşê û kaniya spî. Da ku bi kulma avê bigihînim pitikên li ser rêya azadiyê û lêvên wan ê derikandî, bila dilê te jî hênik be dayê. Weka ava kaniya spî niqutîbê sekan be dayê. Ez ê li warê melekê tawîs bim, ez ê di nava rastiya rûpelê avestayê de bim, aram be dayê. Ez ê şopdarê zerdeştê kal
و شوبدار پیغمبر همدم ای روژه بم. بس تصاوه و دنگی تهر لدنه و راستین جی ایشا ملت ما ایشا ولات ما کلکی گرانه از هر لسر و حلبستا از گرمی جی حلبستا کی بخونم به بری که به حلبسته بخونم که تبک هن کس شاش فهم نکن از اینا که درقا نوار روکاوی زلال بکن او حلبستا من لسر او شتيكو لولاتي ما قومي عفرين بقرا شنقالي كركوكي خانقيني و هر وسا دناوا هر بارتي ما كردادا مرو ناوي تو وقتي بارتيا نحق بكن كاري غاز نخو بكين لين دناوا بارتي ما كردادا هن كس هنا ناوي بارتيا تخازن خراب بكن و من او هلبستا من لسر وان کسین که گندلی خرابیه دکن و دخواستن ناوی پارتی ما کرده نباش درخنه روی دنیای و هر وسا او ناوی روکاوی هلبسته وک همون زاروکه که تاونه که دبینی که اونه که ولاتی وان هنه سر بخونه لی وقتا چاوی خوبت که او راستی ولاتی تا تام جوره که دنیم و او هلبستا من وک پیامه که و از هیویدارم بتله و تماشاوان عزیز بم پیام من او زاروکتیا من او خوین شیرین من دید دنیا روناهی خونه کورین گاوا من چاویخ بکر دنیا زیرین از شش ماه دسر وان خونه دیرین آه اف چه دنیا که از کتم حلای به دست گندلان کتم بلای قصر او دراو کرن رومتا دنیای اولات دولمند کرن خلای ورن ببینن وان گندلن تیر نخاری بطل قرب او کدا حجارا و خاری گل دست ودا بو حجار و در بدری اولات رنگین و شکر هیشت خالی مخابن و ولاد جو دشمن را هیشت خالی اش او جانک دمدا پیدا کرد به هر آلی بلبل ربن جهاد کر قرین نالین و کالی گفت کلی لسری وبن و ولاد کت وی حالی منه بگوتا بلکی هنک جوا ایدی رو رشن گل خاپی نوکن بن باندور دشمن و جشن آنجی زوگ فرکن برلنگ دشمن فراشن نا اون توبه بیجینه هیچ نینن خوف روشن روما از چه دیشم جوارا هر زیده جور تا جیر تا جور حبکا سری ویه نزانی و جونباری دو خوینا ودایه چرا خوینا وان پکروانات چه بادایه لما من شک و گمان دکاری ودا هیم گله مجی آگداره افکاری و نروایه ایدی صبرا گلجی بفورد و دروان نمایه گر هون بخوازن هیچی روش نچویه آوایه جبر و یکی اف سیرتا من لرایه دارم دوید بزنبم که خاکا من نوک یوانه دایکا میا کرد نوک دایکی وانه چونکه بجارک پنجران دلیوی ستایم چونکه بجارک پنجران دلیوی ستایم و از هیویدارم بدلی و تماشاوان ساعت خوش ماموسته سپاس کرن که محمد اگر او پرتوکاوی لسر روبوسکی کارن هنه که به کرداسی نواروکا و پرتوکی شروع بکن لتماشاوان مرا ماموسته برهما اول وکا مگو بیرا هلبسته روبوزک بو حبکی دبج بر امن هات عجله جی و هنیک رخنل سر هات کرن امن کیم بون میجا چاپا دویم درخست او جی قاپا مزیده نگوهران اما ملی زیده کر امن نده نویسکاری ده ملی زیده کر
روبوزک ناوی پرتوک روبوزک ناوی گند بخوا امین نشتجیه ور جیر دبین روبوزک مخواست ام وی ناواجی سر راس بکن وک گاوه کی باوینه لور نوچه گیان کی ترک نشتجیه ور ده پرسن ناوی گند چی دوسه درباد به روبوزک و ویا وک بخوشیاوی روبوز کیته و ور بلابو اما انا امین تجوان بپرسه ناو روبوزک جبر چه روبوزک همو دشتو امین چیا و گندواره هرما کردستان به ناوه خواه واتدارن واتوانه تو به روبوز کی تو کس نکارشتر شیرو و بکه اما روبوزک یعنی روباره ته چمکی بچوک امین امین سپیه جرد بین روبوز و اکشی بچوکرناوی روبوزی که بوی هاوی واتها وان بوی ناوای ما خواستم وی ناواجی سر راست بکن و دوی برهماجی ماموسه سی نویسکار به 41 هلبستی تبلی بون 7 جوان جنن 23 جوان میرن وکامگو چاپات دویم هات چاپ کرن و محبکی برفره کر و بوی هاوی ماموسته و هلبستی و آمده بن لسر همان ولید یعنی جی اوی چاد ویژن هلبستی و چه بر دست آمده نکردم کن هلبستی که برا ام یکی جی روبوزک بخوینم برا نویسکارک دبه نویسکارک یو جی مشاختی اوروپا بیجه نسیبینا رنگینه نجات بایسال هلبستاوی بخوینم کلم دنگه روبوزکی لوان سینوران جیان جهفتین ستندن دمجار جوین نپنده بازارا من تکرن و دکرین و فروتنا من ده دبن حقتستی قشمرا لوان چیان بهنا مرن جروناهیا شویتی بریارن قریش تینگرتن لوما لپیشبری سمفونیا ستیرکان دشونا بارانه بومبت وارن لور لوان گوهران جندک پارچه ورچه دبن بچیک و پاری برف خوینه پاقش ناکه لور و دبن هر کبری ده گوشتیوان هیه نها لوان گندان جنا کزی بخواه نهشتن چارک آویتن عرده رشه شینه گریدان بلوریکن به مرازی ره آف ددن 34 گلین لور لوان واران خوین جی کانون ده هرکه هیش گزبا سواد که دور پیچ دکه ایشا من یاده نیوجو دهیله اوینان لور باستکن دسته تصاوه باز خوش و هنرا هلبستوانا قدر بلند جرد به هنرا تاجین دوی هلبستوان پر حرمت هلبستوانی پر حرمت محمد سعید خبرا پینوساتا قد کم نبن دست و دلیت نوستن سپاس کن و احمد سپاسیا آرمان سلاو و ریز وشنا و خارش دلی و گش جیانا و سرکفتی بن سلاو حرمت مجی جوارا که ولاد به 100,000 شکرم که از که بلقیسا هری نویت شیرین هیکو لمن قلبی ببخشینه هنکی مرانه پشتی او کنه دم که ولاد و سپاسیوات کن و خوشکامه سیران جلاد به دست و هستی و خاشبن دست و هست خاشبن سپاس کن از ایجی نها هلبسته که هلبستوان نمر عگیت شمسی و تماشاوان عزیز را بخونم و راسته ما بحث تراژدیا ولات خون سرپیهاتی کرد هم هنه که در بازی هلبست اوینداری بیم برانه که دلیمه باش و گشت نوی هلبست شراب و یار شراب تیم تاسکی
بدمە ڕاخۆ ناسەکێ وەخۆم بۆ حەواسەکێ جان پێشا بە قاسەکێ برا ئیشەو سەرخۆش بم ئالیێ تەدا ئەز یان بم نە سەرنێتا دوڕیا بم وەکە مەریێ بێزیان بم پاشێ دیتنا پاشێ دنێ تەڤ رازێ لێ بەدەوێ لێ نازێ حەسکم تە گەردەنگازێ لێ شیرینێ مرازێ شەوا نورین شەوا گوڵ ئەز و تو وە قەراول کانî بکنە خوڵەخوڵ ئەم سۆحبەت کەن خەونێ دڵ شەرافê tê me tasekê bidme rexwe nasekê şerafê tê me tasekê bidme rexwe nasekê ewa jî helbesteke evîndarî bû ya helbestvanê nemir Elgîtê Şemsî bû rehma Xwedê lê be pê behişta dilê be. ساعت خوش مامۆستا. Spas bikim. Min dixwast kêkên weta minekê vegerin ser hemdem bû ronak gelo qilîban kîjan gund bû min di helbesta xwe de navê gund qilîban bi nav kiriye dibe ku ez şaş bim. Qilaban navên navçeyê bi Tirkî jê dibên Uludere ev gundek em qal dikin robozik bu qilabanê ev girêdayê. Min dixwast hinekî ez behsa helbestên Kurdî yê nûjen û yê klasîk eger dikarin hinekî fikra xwe li ser wan helbestên nûjen û yê klasîk zelal bikin Kekê Mehmed. Mamoste yanî me re kare wek du cûre ji hev qut bike cûdan bi taybetmendiyê gelek bi wate hatin nivîsîn ê klasîk û bi emên hejmara kîteyê wan û ahenga wan kafiye wan wek bi zanebûn û bi rêk û pêk helbest bi wî hawî sazkirine xwendina wê jî xweş e xweş tê emên tê ziman xweş tê guha tiştekî cûrekî pir serkeftî ye lê weka gavkadî jî me qal kir dibe ku wî aliyê ê nûjen wê kêmasiya bi an ji guherîna demê bi berê gelek nivîskara ketî ser helbestê nûjen û bêtir jî ê serbest dinivîsînin yanî tu ana em bên vê roja me îro dijîn tu sed berhemî deyînî ber xwe belkî yek du du jê em ê wekê dunema serdema melayê cizîrî wan hatin nivîsandin tê nebîne ji wêr dibên a nûjen ew jî bêtirê wan serbest e yanî ew jî em ên neku ne serkeftîne ew jî serkeftinek bi wan jî heye ê pênûsa wan pir xurt hene nivîskar û helbestvanê hêja û xweş hûnandine em nabin wê kêmasiya di wan de heyî ku nikarin binivîsînin ne bi vî hawî dibe ji ber guherîna cîhanê dîrokê û bi vî hawî rêyek divebû ji helbestêr û bi vî hawî domiya yanî mere nikare ji hev bike kîja serkeftî mere nikar ana wêya bîn ziman ew ne hedê me jî em bidên û her du jî serkeftîne baş in yanî hebûna her da jî baş in. Lê ew helbestvanên ku helbestan dinîsin yanî tu lê dinêre zêdetir helbestên azad yanî têne nivîsandinê kêm helbestên klasîk hene nizam ez hinekî wisa dibînim rast e? Rast e mamoste min jî wergom bi serbest wek gotinek dibine Kurdî jî mixabin me wê bikaranî helbesta azad gelek jê bikartînin wek min jî di nav gotinê ana got tu sed berhemî deyîn ber xwe yek du du ê em ên wek serdema melayê cizîrî an Ahmedê Xanî hatibin nivîsandin tê nebîne ew ê hemû ê azad bin
يعني او ام نابن نج و هێزاوان تو نەبوو نکاری نویسن ام وەڕێ نابن ام دبێژن لەگۆر سەردەمێک گوهەڕین چێ دبه و کەس نکار پێشی لێ بگرێ دبه بەرێ هەلبەستواناژی کەت وی هاوی هەلبەستا ئازاد ئانا بێتر پێخواندن و بێتر بەربەلا بی دبه ئەو ژی ji ber ku di roja me îro dey nivîskar pirin û li der û dorê xwe belav dikin derfetê wan ê belavkirinê jî heye em bibên weka li ser medya civakî an li ser televîzyona û bernama ji ber wê jî dibe belav dibe ama serkeftina wê mere nikar bi nav ev serkeftî ev neserkeftî bêguman ew ê jî li bêjinga dîrokê û civakê kevin û ew ê êk her ji xwe ê wenda bibin êk bimînin ew ê li piştî wan jî bidome. Spasya te dikim rastên bersivata li ciyê xwe de bûn me dixwastin ekî lê gotinê we zêde bikim helbestvan û nivîskarekî me Kurdê me yê Rojava ew jî li welatê Swêdê dijîn pirtûkeke nû amade kiriye spasya wê dikim ev pirtûkek jî ser televizyona Kurdî yani hakiriya bikim hatû rewanekî ca televizyona helbestên Kurdî ji ez hêvîdarim rojên pêş de beşdarî bernama me be em ê zêdetir çawa nivîsandina helbestên Kurdî û televizyona wan rastîn gelekî baş yani mirov kesek ku helbesta dinivîsin dikarin ji vê pirtûkê gelekî îstîfade bikin navê bi rêz jî Enesê Hecî Qasim e spasya wî dikim û me xwast vegerim careke dê cem we Kekê Mehmed eger helbestên cem we berdest amade ne helbestekî ji ev bikin êdî dî bernama me ber bi dawiyetê kerem bikim. Ez ê helbestek cegerxwîn bixwînim ji dîwana wî wek bi aheng milê kirî ema di roja me îro û gelek dema jî ev bangewaziya cegerxwîn ji me lazim e navê helbestê Xurtiya Yekîtiyê ye Yekîtî ji me Kurdar mixabin di wê dema wî jî demek yekîtî ferz bû îro jî ferz e û em hêvî dikin yani êdî em giş hişyar bibin û vê rastiya bibînin vê xetereya li ser Kurda û em bibin yek em bangewaziya cegerxwîn bi bîr bînin. Bi maqam ez ê bixwînim Kerem bikim. Xurtiya Yekîtiyê her roj şêrê Silêman diçû şarê Mûrîstan ewî şêrê neynikoş bajar li wan dikir doş bi wan pencên xwên tûnd wêran dikir li wan gund bi vî karî dexlûdan ji wan distin bi talan kavil hiştin şar û sûk kuştin zar û zê çûbûk li wan çavan bû hawar li ser hev bûn kar û bar ne axaman ne jî beng teva şora xwe kiriyek tev de rabûn yekî jîr ji bo xwe re kirin mîr dane hevdû soz û bext jê re anîn tac û text hemî çûn ber derê wî sonda wan bû li serê wî tevan çemkê xwe kutta bijî Mûrîstan mîrê wekî Sikender ji eywanê hate der ewî mîrê dilovan bi serbestî gote wan ez dixwazim zîv û zêr da ez herim giliyê şêr zîv û zêr û dil û can dane çû cem Silêman bi wan lingên xwên hûr berê xwe da rêya dûr belê mîrê qubd û jîr dane cem xwe çend wezîr geh firîn û geh meşîn ta gehene Felestîn xelkê bajêr hûr û gir tevan karê xwe zû kir xwas û peya hemî çûn têrgî mîrê mezin bûn xweş xweş hatin gote wan di eywanê bû mêvan her dû mîran şev û ro tev re kirin guftûgo got ey şahê ser bi zêr ez hatime giliyê şêr gerek wî da leqînî tola me jê hilînî Silêmanê kês cêhû pirsek nexweş daye rû got ez mûkî dû vî şêr nadim bi 100,000 mêr mîr rabû ser lingê xwe lê vegeran dengê xwe goj neha û çarê dî biner çitê serê wî Silêman jê nebû tirs nekir serê xwe ev pirs mîr nivîsî yek ferman şand bajarê Mûrîstan
لکه هون شێر ببینن چاوێ ویز و دەرینن شێرێ مەزن پڕقەلەو ژە ئێواردە کەتە خەو موری رابوون وەکامێر کەتن پۆز و گوهێشێر شێرێ سێڕ و قڕبەلەک ناوا ڕۆژێ بوو کەلەک حوت حوت گۆتە سلێمان کا ئەو شێرێ دەرگەوان کوڕێ داود پێکەنی حوت حوت گۆتە ئەزبەنی ئەو شێرێ پڕ هنەرمەند ئیرۆ سێڕۆ بوو یەمەند موری تەفدە بوونەیەک کوشتن شێرێ چاوبەلەک ئاریکاری یەکیتی موری کرن رووسپی تاکو کورد و کوردستان نەبن وەکە موریستان نەباژار و نەژی گوند تەفدە نابن سەر بلند گۆتنە بن مێروزێر ئەمێ چاوا هەرن شێر تۆرک و شێر و کەفتار دێمە بکن تار و مار بێ یەکیتی ئەم دژین لەورە ئەم بوون جەگەر خوین دەنگێ تا لە دنێبە بڕاستی ڕەحما خودێ هەڵبەستوانێ نەمر جەگەرخون بن ئەوە ینی سەرپێهاتی کە وەک ئێشا ملەت ئەو دیتیە نویساندیە دکارە ببە داستانەکە باشتر ڕاستین و سپاس دەنگێ وەرەی ڕاستین دەنگێ وێ دەنگبێژێژی هەیە باڵا خۆ دیدمەدن یەکێ محەممەد باوارم دبەک سترانە جی دبێژن ینی دەنگبێژێژی دکەن ئەرێ سپاس مامۆستا یعنی دەنگبێژی ji biçûkî min xwe bixwe ez tenê dimam min digo ez bixwe dibe me ne dengbêjim lê destê we radimîse sal û nîvik keçik min çêbû ez bi wê ez ji der û dora xwe hevalar dibêm ez ne helbestvan bûme ez dengbêj bûme min xwe bixwe ez karim vêm heftê heb kilam min li ser yanî gotinê wê jî ême û ahenga wê jî bêtir ême ama hinek aheng ez dibêm dibe ji mûzîk ketibî guhê min lê kiribe yek du dibe bi wî hawî bi lê wekî de êmine yanî xwe bi xwe dihat ziman yanî ka ji hezkirina zaroka bû ji hezkirina yanî xwedê zarokê me teva bêle em bi wê hêviyê dikin zar gulo malê ne Keke Mehmet bername hêdî dê ber bi dawiyetê çi gilî gotinê we hene kerem bikin em guhdariya we dikin em ta bername ber bi dawiyetê em xatirê xwe temaşewanê xwe bixwazin kerem bikin ez spasiya we dikim ji bo vê bernama we me kir mêvan dem dem min we dişopand bernamenî serkeftî hûn dikin mala we ava bi ji bo ew jî qadek din ji bo wêjeya Kurdî û ji bo naskirina gelê me û zimanê me ez spasiya we dikim û spasiya temaşevana dikim mala wan jî ava me tenê nehiştin hêvî dikim demik xweş derbas bûbe û bernamekî xweş û baş derbas bûbe em wê hêviya dikin spas mala we ava spas dikin Keke Mehmet em dubare spasiya we dikin ku hûn beşdarî bernama me bûn rastî we bernama me xemiland û temaşewanên hêja li ber ewa teknîkî bavê metî nikar bû beşdarî bernama me be divek careke dinê ihtimaleke mezin heye beşdarî bernameyê ve û dubare spasiya we dikim temaşewanên hêja vê xeleka îro de jî em hatine dawiya bernamê û heta careke dinê xatirê we